Tadi gua nonton di YouTube bocah condet, lemot banget. Karat itu pulsanya, belilah. Udah beli pulsa lo. Ya. Mana Bang? Beli pulsa, ini nomornya. Mana? Berapa duit? 2 hours later. Udah 2 jam kagak masuk pulsa. Nonton YouTube kagak, ngapain kagak gue? Nonton apaan coba? Tiduran lagi kali itu anak. Lah mana pulsa gua udah 2 jam. Hah, pulsa? Iya tadi pulsa gua kan nyuruh lu beli pulsa. Kan tadi lu nyuruhnya beli pulsa, nggak bilang buat lu. Ya gue isi buat gua lah. Pulsa kagak ada. Selamat. Ngambek ya.